Banyana Banyana a va se hlola mphikizano wa xisati wa tikonkulu Africa lowu tivekaka tani Africa's Premier Women's Continental Competition kusukela wu simekiwile hi 1991. Hambisitano va fikelele ti-final ku fika ka ntlhanu hi 1995, 2000, 2008, 2012 na hi 2018. Nigeria va endla hi ku rhandza eka mphikizano lowu. Va hlule swidlodlo swa 11. Equatorial Guinea va hlula swimbirhi. Look, it would be naive of us to go to a tournament and not want to win it. You know, we're no different to any other team. 2018 has shown us what we're capable of, but history means nothing. Mphikizano lowu se wu ta ngheneriwa hi swipano swa 12 kusuka eka swa nhungu leswi kombaka ku kula ka bolo ya milenge va xisati eka tikonkulu. When you look at the countries that have qualified, you know, Tunisia beat Equatorial Guinea, Senegal beat Mali, so it tells you that the continent is, and the football on the continent is growing. Swipano leswi nga ta fikelela ti-semi-final ta mphikizano swi ta ringanela ku ya eka 2023 FIFA Women's World Cup eAustralia na New Zealand. Ku ta ve ku ri ro sungula ku va swipano swa mune ku va swi fikelela ku ya eka mphikizano wa misava ematshan'wini ya swinharhu. We've qualified for the semi-finals on almost every occasion, I think, bar 2004. But because of the quarter-final, that's like a stone in the road. And we may have to make sure that we're in top of our group to make sure that we get a sort of an easier draw, not underestimating the teams. Makumembirhinharhu wa vatlangi va ta yimela swipano swa vona kasi vanharhu lava nga ta yima etlhelo xipano xi ta kongoma eMorocco mundzuku.